Amtanzini wedolopha thinyanga titfutfuma kukhuluma kwetinkhohlakalo kuhambe nemoya tingabale tikhanyako timphanze titinye Sitsemba siphukile tinhlitiyo tiboshiwe Oh inhlitiyo lelimalele ikhala ebusuku Ifuna ematawule ligalelo lelumupo Kodwa magetanga elubambile ngeluku madoda sinenkinga lana Kinga yani Zulu khuluma Makeba Mandla uhambe Hamba uyaphi Mandla Zulu khuluma Mandla ushonile dead Izulu ngiboyibuka into ekudlala manje weva yini ungabe uzidlalisa kanjena manje kungimanje nje simatasatasa sibhizi ngemenusele umgwabo wakhe Ufuna ukungitshela kuthini uthi sitawuchubeka thina sihlalela size sigugele khona khuleka yena yabona lokunde kanjena nje lokusihambile manje kusho usiside fast kude licala no case nini nje khulekani kuthi ngathi ufuna ukukhuleka but ungajeli umuntu ukuthi ngisemene ndakhuleka bulawa yini nomandla anyways kude isikhathi madoda angibuyisele emuva Siyamangala. Mnumzane Mandla sokuphela kanjalo. Hey impilo enjalo nje Mama Joy. Inkosi yapha iphinze ithathe. Enyathi sengikhathatekile njengale Branson company usingabe sekutawendakalani ngayo. Ngeke sisukhathatekise kwami. Nami ngisangene nyana ukuthi sesitawenda njani kutawuphatha bani. Loda siphatha njani kwathini nje. Hey, ngathi kulukhuni kusho lokho kwamanje. Kepha ngiyasola ukuthi kutawuba nguye make izinto utawuphatha lenkampani. Hayi, awusho mfowethu Mandla. Ngisho yena. Ngeke alunge loyo cha ngeke. Kude inkampani lakaphatha umuntu wesifazane. Elungile inkampani ephathwa umuntu lomduna. Vele nje sesibajayele abantu abasifazana abakwati ephatha abantu. Ngeke kulunge futhi nje simfuni. Hayi noma ke sengiphi indlela. Bathi kumele ukuthi kube khona lofikako. Atokhona phela ukuthi asibhadale emaholo ethu. Akeke sikhone ukuphila kanjena. Uqinisile kona sisi. Yabona azabalikhona impilo emva kweCovid. Bese ke kuphinze kuba nginaku lesasidibane nako komnumzane Mandla. Kwamele vele kona lokuthi kube khona phela tasiniketela abozukana bethu. Amtanzini wedolopha thinyanga titfutfuma kukhuluma kwetinkhohlakalo kuhambe nemoya tingabale tikhanyako timphanze titinye Sitsemba siphukile tinhlitiyo tiboshiwe Yes, singaqhubeka. Yes, Mr. Tando. We heard about the passing of Mr. Mandla. What can you say about that? Yes, kuliqiniso ukuthi Mr. Mandla
ushonile. Njengoba sisho nje Mr. Zulula ubuya khona emgcwabeni wakhe. So lokusho kona ukuthi it has been confirmed. Mandla yes is really dead. What are you going to do ngale ongoing investigation on corruption? Njengabantu bomthetho kumele ukuthi noma ngabe Mandla sekashonile siyathi ukuthi kunebantu bekade asebenzisana nabo kuyo yonke lento le. So labo kumele bagcine batholakele. Babhekane nomthetho, babhekane namacala abo. Ngakho ngeke vele sisiyeke. Now that Mr. Mandla is dead and was part of the investigation on kwanamhla kwenene. Who's going to take his fall? Who's going to take his fall? Singithe namhla sekwenene. Sanmanani. Yebo baba Thulani. Kuliqiniso ukuthi umnakethu uMandla akasekho emhlabeni. Thulani. Kuliqiniso. Ngicela hlale phansi. Angiqale ngekubonga. Kusi nesikhashana esincane nje ngushayele. Ukhonile kufika. Ngitsangisho ukuthi kuliqiniso umnakeni Mandla usishile emhlabeni. Ngelishwa ke sesimfihlile futhi. Thulani. Ngitsangisho ngungcistele. Inkosi iphile, inkosi ithathile. Malibonga igama lenkosi. Thank you so much Mmele. Ukuthi ungishayele ungadisi. Ngobe kude lodinike isikhathi sekuthi angishayele angadisi ngaloko. Kwayena lo akase wahlupha wangishayela. Bengingadi lutho mina. Baba Thulani. Ngicela ukuxolisa baba. Kuthi angiwadanga ukushayela. Kuva kwaMandla wangithusa kakhulu. Angadanga ukuthi ngithathe imihlanganise nani ekushona kwaMandla. Ngicela beyincane baba. Ngicela ukuthi umxolele njengoba saxolisile. And welcome back home. Kudinginga Mmele. Uyathi ukuthi umnakethu ungcwatshelwe ku. Engifuna ukuyohlola le. Hayi, ngiyathi suka khona nje some few hours ago. Bengicela ungimikise khona. There's no problem over that. Nanyalo nje sinayo. Make ngiyabuya. Attenda inkinga yakho. Donke, angibuya. Hawumake, sowuqala ukupheka. Ngilambile emnenyalo. Yo wena Joli. Ye Joli. Solo ngiphishanekile mina labaleni ugujela lapha endlini wasotho ngitshela ngendlala mina manje. Yini inkinga yakho wena? Emake, phela ngeke uziwensaya nami wena. Mina ngikhulelwe. Kukhulela kwakho kwenda njani ke mfowethu? Kukujuba letandla. Uyathi kuthini? Kusasa ngiciniwe ngaleso yakho. Kusasa lokusaku ubuyelele kaMandla uyobatshela khona ukuthi ulambile. Ngiye kuphike, ngiye kulomfahlelo yami.
Uyobuyela khona, ukhulele umfana namandla. Wena kumele uyelula kwakho. Hayi lokho kuphela ukutshelana nami ngetindlala. Ngidawufondla wona phindze ngodle abantwana babo mandla mina. Yentombatana, kuyaliwa la emhlabeni uyangiva kambe. Lokho ngekwakho uyakulela. Angeke uhlale nje la nontsheke usitongitsha ngendlala ubuhledile ubukele abantu futhi satha imfoto yakho lena. Uyangiva kambe. Sasa lokusako uyagibela le kamandla usale la upheke futhi ukuve ukuthi njani kupheke. Amtanzini wedolopha tinyanga titfutfuma kukhuluma kwetinkhohlakalo kuhambe nemoya tingabale tikhanyako timphanze titinye Setsemba siphukile tinhlitiyo tiboshiwe Oh inhlitiyo lelimalele ikhala ebusuku Hey, unjani? Siyaphela wena njani? Hayi, ngiphilile nathi. Ungabe indodakazi yakho Queen Ape. Ukhona, ulele kamerweni lakhe. Hayi kona. Ngiyabona mani lesimo sibucayi. Bengithi nami njani lokuncestela mani. Lokulahlekelwa lokungaka. Hayi. Ngoba ngiyabona mani ukuthi uphishaneke kancane mani nami bengiyindlela nje. Ngisangichubeke ngiyela abe ngiyakhona. Oh, ngaphandle kwethu ngikhohle. Ngifuna kuyale ngapaneni yemnake. Ngiyawuhlola nje ukuthi into ihamba kanjani. Kodwa mohlola. Hayi. Ngiyabonga. Nangesithola isikhathi ngawuphinza ngiyideke donhlola mhlawumbe nakho inutaba sakhona. Ngizihlola. Saze siyakho. Hayi. Nakusho wena. Good evening. Musale kahle. Hello? Yebo mama. Ngifuna ukucela ukuthi ngicela ungavuleli umuntu lapha e-office. Yebo mama. Ya, ukhona utawufika nje ngelota lapho ungamvuleli. Oh okay make. Noma ngangibani, ungavuli ngiyacela. Ngiyeva manje into enjalo. Uthi nanguva mina. Make mngomedela umfati wami Mr. Uthi ngavuleki umuntu office intana Mr. Ngisho neminyaka bolombala. Hayi wena, Lena. Awucabanga ukuthi ikhona imfihlelo khona la ekhathi la. Imfihlo lokunjengani nje? Ha, imali. Ucangwe nemali la. Awuseyehlekisa nyalo. Hayi, ngibona ngathi uhlekisa mina la join. Naloko kuthi nje mayayithatha imali. Hayi, Ngiyahlekisa mina Dusela. Ngithanda imali. Angathi nami ukuthi ngithini. Ngicale kuphi ngithi kahle kahle vele kwentekani. Angathi kepha ke ngiyadi mngami ukuthi ngiyaxolisa. Ngibitelana ukuthi uzokhuluma ngelicolo. Kona noma ngabe ngathi ngiyakuxolela. Ucabanga ukuthi umoya wami uyowendeka wona ukuxolele. Yethando. Uyindvodza lenjani wena? Kuthi ungenda konke lokulokwendeka kimi.
khona ute ukhona nje ukukhushulwa emsebenzini. Baby. I'm so sorry. Don't baby me. Mina sekude lengingakwenda nawe. Ngicela nje ungiyekele. Officer! Officer! Ngicela ungikhiphe kulena ndzawo. Ngiyaphila mnumzane unjani? Hayi no, nami ngiphila. Ngiyathembisa ngikhumbula msini. Yebo ngiyakhumbula mnumzane ubutwa Mr. Mandla lomsala. Hayi no. Usho mnemba. Awuthi ke ntombatana awusongiphethe ikhiya dala ofisini. Kukhona la ngifuna ukukuhlola. Angekho mnumzane. Ngisho ikhiya dala ofisini. Bekathi make lindo. Nginganikete ngibuthi khiyata se-office la Mr. Mandla. Utshelwa ngilami ngomedu lokho. Yebo. Hayi, kude ngiyo. Usala. Mr. Thulane. Bekasufuna khiyata la. So, ngamni. Ngikunika awuthothi make lindo unganikete ngini. Uyani? Ungakuthabile mama Joy. Ngabo ufuna kwathi lokho hamba ugibela inkumbi uye eSV uyokutayela. Nangu kodwa msafuni ngisekhona. Utangenza bodwa nayo kahle. Nasenze ngithi ngiyakubudisisa. Ungiphethe ngana kulo ngiphethe ngawo. Okay wena na ungibuka ngibona ngathi ngiphatha Mr. Mandla. Kepha lokusala kwase ngasho la akagcina phithe umuntu lemjuna la. Ngitawuphetha Thulane la. Ha, sitawubona. Wala kanjena manje. Singotholile. Hamba bye. Mom. What? Can I go with my friends? No. You're not going out. No, you're not going out. Just once, Mom. No. Mom, for the movies, please. No. Mom, please. You have schoolwork, there's COVID. Just No, this one you are not time. No. Baby, hamba ndani ngitawubuya ngiyako. Kubeka bani. Mabe awufuni ihlafana. Who do you think you are, man? Umtsheleleni lo mabhalana ethi angangivulele le office. But mabe lo mncane awukasho ukuthi ufuna ngene office. Sawubona. Mina ngithulane ngomuntu. Konke lengikusho kuyena. Usale kahle. Look here, Miss Milan. I think we still have 20 beautiful ladies to deliver by this month end. And we are actually behind time. Tell me, what is happening? I know, Mr. Gordon. It's not easy. To get those girls is one thing. And to convince them to another country is another thing. So I'm trying my best. Yeah, I know. But your best is not enough. You just have to go out there. Let them know we are getting them another future out there. A good job. Please. Tell me, who is this new manager at the Branson company? I don't know. But I'll check for you. I hope it should be someone that will understand us and our business as well. Oh, sorry, Mr. Corinne. What about those two girls that I sent you for the passport? Oh, yeah. I saw them.
I think I need to go to Home Affairs to check on their passports. I think they are working on it already. I will get back to you immediately. I got something, a good news from Home Affairs. Yeah, let me get you some drink to konke lengikutshele kona make kuliqiniso. Emthanza Sabelo. Samvolulele kulimatana. Samvolulele kushayana. Umthanza njani umuntu lokuhlubeta so? Usebenzaphi lo Sabelo? Ha, yini? Ngisaba ukutshela. Ngomuntu ombulala mangikutshela. Kodwa umuntu lokubulala la. Njoba sofikela amaphoyiseni. Sikhonela ukona ukuvikela, sikuside kuko konke lobhekana nako. So tshela mina, uyamadlozi usebenzaphi? Mama, kukahleke. Nyalo kusiya khona ngifuna ukutibonela yena ngananga ame emehlo. Asambe sishone khona. Ha! Asambe. Ucansi umbani wena, ha? Ucansi ungumphathi kule nkampani wena. Ngingithulane mngomedulu mina wena. Angeke ngivinjwe nguwe ekuphatheni le nkampani. Inyanga yonke umfati wakho uhlela lapha ejele. Futhi nguwena lo wambophisa. Uyangicabangela yini? Kukhona kwamandla kona ukabi indvo lemnanzi. Kepha ngingolongilethela injabulo nini. Mr. Godwin nguyeke lo niphathelele bail. Kunjani? Mr. Godwin. Where's the owner of the Branson company? Why do you ask? Because I overheard you and Uncle Tulani fighting about it. Oh, me and Uncle Tulani. Amtanzini wedolopha tinyanga titfutfuma kukhuluma kwetinkhohlakalo kuhambe nemoya tingabale tikhanyako timphanze titinye September siphukile tinhlitiyo tiboshiwe Oh inhlitiyo lelimalele ikhala ebusuku ifuna